turabasuhuje mwe mwese mukomeje guhitamo ibiganiro n'amakuru bya Rwanda Net TV. Dore amakuru twabateguriye muri aka kanya. Perezida wa Afurika y'Epfo RAMAPHOSA yavuze ku batekereza ko afitanye ikibazo na Perezida Paul Kagame, bityo ko kuba bicaranye umuriro ushobora kwaka. I mean, people may think that President Kagame and I are in conflict, and some of you may have thought that there's going to be fireworks as we're sitting close to each other. Abantu bashobora gutekereza ko njye na Perezida Kagame dufitanye amakimbirane, ndetse bamwe muri mwe mushobora gutekereza ko hashobora kwaka umuriro mu gihe twicaranye twegeranye. Perezida wa Afurika y'Epfo RAMAPHOSA turaza kubigarukaho. Perezida Paul Kagame yabajijwe niba gushakira igisubizo mu biganiro bya Doha atari ukudaha agaciro inzira yo kwishakamo ibisubizo ku mugabane wa Afurika. Yasubije iki? Well, I think there are several efforts going on at the same time. Ntekereza ko hari ibiganiro byinshi biri kubera icyarimwe, ndetse nibyo turi kuvuga, yaba ibya Qatar na Amerika. Ntabwo twavuga ko twageze ku cyo twifuzaga, buri wese ari kugerageza. We can't say we have succeeded. Everyone is trying. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, aya makuru turaje tuyarambure mu kanya, ntimujye kure ya Rwanda Net TV. Twongeye kubaha ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye. Ni amakuru mugezweho kandi mugategurirwa n'ibisanzwe na Rwanda Net TV. Amakuru yacu rero aragaruka ku nama yitwa Africa CEO yabereye muri Cote d'Ivoire, aho Perezida Paul Kagame na Perezida wa Afurika y'Epfo bisanze bicaranye begeranye. Barangije baha ikiganiro aba bitabiriye iyi nama, ariko bagaruka ku bintu bibiri tugiye kurebera hamwe. Bagarutse ku nkunga Perezida Donald Trump yahagarikiye ibihugu bya Afurika, barangije banakomoza ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duhereye hano ku bijyanye n'inkunga Perezida Donald Trump yahagaritse, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Afurika itagomba gukomeza gutinda ku byemezo amahanga ayifatira bigira ingaruka ku bukungu bwayo, ahubwo ko ikwiye gushyira imbere imikoranire hagati y'ibihugu byayo ndetse n'ibindi bihugu byo ku rwego mpuzamahanga hashingiwe ku nyungu z'impande zombi. Muri icyo kiganiro Perezida Paul Kagame yabajijwe ku cyo avuga ku byemezo bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafatiye ibihugu bya Afurika birimo kubihagarikira inkunga. Hano yatangiye abazwa ati: President Kagame, when we spoke in February, at the beginning, shortly after President Trump took over power, you said you supported the cuts to aid, that we as Africans have to be self-dependent. We can't rely on other people to fund our development. A lot more has happened since then that in some ways threaten our economic advantage as Africans. Do you still support largely what President Trump is doing in resetting our relationship with America and forcing us as Africans to step up? Hano uyu munyamakuru Larry yamubajije ku cyo avuga ku byemezo bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafatiye ibihugu bya Afurika birimo kubihagarikira inkunga. Perezida Paul Kagame arasubiza ati: So in this case, it is as well that President Trump decided to do what he did. Ntitugomba gukomeza kwishingikiriza ku by'abandi bavuga cyangwa bakora kuri twe. Tugomba gukorera hamwe hagati yacu n'ibindi bihugu byo ku rwego mpuzamahanga bitanga ibyo dukeneye, natwe tukabiha ibyo bakeneye. Kuri ibi bijyanye n'ibyemezo Perezida Trump yafashe, byibutsa abantu gukanguka nkatwe abanyafurika kwishakamo ubushobozi bwo gukora ibyo tugomba gukora. As Africa be able to do what we ought to do.
Perezida Paul Kagame yakomeje agaragaza ko Afurika ifite amahirwe kandi akunze kuvugwa buri munsi, ariko ko abaturage ba Afurika bakwiye kuyabyaza umusaruro. Perezida Kagame yakomeje avuga ko bitagomba gufatwa nk'ibitangaje iyo Afurika igira ikikora nyuma yuko habaye igikorwa kigizeho ingaruka. So it isn't like we should just wake up one morning. Ntabwo bikwiye ko tuzazinduka rimwe mu gitondo tugashaka kugira icyo dukora umuntu kubera icyo yakoze kitugiraho ingaruka. Twari dukwiye kuba twarubatse ubushobozi bwo gukora ibyo tugomba gukora kugira ngo Afurika yihaze kandi ikomeze guhangana n'ibibazo. To make Africa self-dependent and resilient. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko Afurika igomba kwihitiramo icyerekezo igomba kuganamo aho gutegereza icyemezo cy'abandi. Reka tujye rero ku ngingo ijyanye n'umutekano. Perezida Paul Kagame hano yavuze ku bijyanye n'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze mugenzi we RAMAPHOSA asaba ijambo ubwo yavugaga ko kuba bicaranye abantu batekereza ko umuriro ushobora kuba ugiye kwaka. Hano se byagenze gute? Perezida wa Afurika y'Epfo RAMAPHOSA yagaragaje ko abatekereza ko afitanye ikibazo na Perezida Paul Kagame ku buryo bicaranye umuriro ushobora kwaka bibeshya. Perezida RAMAPHOSA yabaye nk'ugaruka ku mubano we na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ubwo bombi bahuriraga muri iki kiganiro aha muri Cote d'Ivoire. Ni inama yabaye mu gihe u Rwanda na Afurika y'Epfo byagiye bigaragaza ukutavuga rumwe ku ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida RAMAPHOSA na bamwe muri bagenzi be bo muri SADC bafashe icyemezo cyo kohereza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 mu gihe u Rwanda rwakomeje gushinjwa gufasha izi nyeshyamba za M23 rukavuga ko rushigikiye ko ikibazo cy'iyo ntambara gikemurwa binyuze mu nzira ya politiki. Muri iyi nama ya Africa CEO Forum, iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kugarukwaho n'umunyamakuru Larry Madowo. Yabajije Perezida Paul Kagame niba gushakira igisubizo mu biganiro bya Doha atari ukudaha agaciro inzira yo kwishakamo ibisubizo ku mugabane wa Afurika, kuko bigaragara ko inama imwe yagiranye na Tshisekedi i Doha yatanze umusaruro kurusha ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byari bimaze igihe. Yabajije Perezida Paul Kagame ati: Is it, as currently set up, the vehicle for us, our aspirations as Africans, when, for instance, you've been critical of its role in mediating in the conflict that you have with your neighbor in the DRC, in the Rwanda process, in the Nairobi process, and the best results appear to have come from one meeting you had with President Tshisekedi in Qatar. Inama imwe mwagiranye na Tshisekedi i Doha yatanze umusaruro kurusha ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byari bimaze igihe. Hano Perezida Paul Kagame yasubije ati: Well, I think there are several efforts going on at the same time. Ntekereza ko hari ibiganiro byinshi biri kubera icyarimwe, ndetse nibyo turi kuvuga, yaba ibya Qatar na Amerika. Ntabwo twavuga ko twageze ku cyo twifuzaga, buri wese ari kugerageza. We can't say we have succeeded. Everyone is trying. Hano Perezida Kagame yavuze ko hari byinshi umugabane wa Afurika umaze guteramo intambwe, birimo gukorera hamwe no kwishakamo ibisubizo mu bijyanye n'ubutumwa bwo kugarura amahoro. Yavuze ko abanyafurika bagomba kugira uruhare rukomeye mu kugena icyerekezo baganamo, ariko bikajyana n'ubundi no gukorana n'abafatanyabikorwa. Hano Perezida Paul Kagame ati: If you look at
what we've been doing on our continent. Much progress has been made. I think hari byinshi umugabane wa Afurika umaze guteramo intambwe birimo gukorera hamwe no kwishakamo ibisubizo mu bijyanye n'ubutumwa bwo kugarura amahoro. Abanyafurika bagomba kugira uruhare rukomeye mu kugena icyerekezo baganamo, ariko bikajyana n'ubundi no gukorana n'abafatanyabikorwa. We still have to bring in partners who have what to offer. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa wari wegeranye na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame yahise asaba ijambo maze agira ati, I'd like to compliment rather than contradict what President Kagame is saying. ku bijyanye n'inzira y'amahoro by'umwihariko ku makimbirane ari ku mugabane wacu cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nshaka kunganira aho kuvuguruza ibyo Perezida Kagame ari kuvuga. Ibiganiro bya Nairobi cyangwa ibya Rwanda n'ibya Afurika yunze ubumwe byabaye ingenzi cyane mu kubaka umusingi mu gukemura ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guharura inzira yatumye hafatwa icyemezo cyo gucyura ingabo za SADC zari Goma. As they are withdrawing now, I mean, people may think that President Kagame and I are in conflict, and some of you may have thought that there's going to be fireworks as we're sitting close to each other. Abantu bashobora gutekereza ko njye na Perezida Kagame dufitanye amakimbirane, ndetse bamwe muri mwe mushobora gutekereza ko hashobora kwaka umuriro mu gihe twicaranye twegeranye. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Reka natwe dusoze aya makuru dushimira mwese mukomeje kubana natwe, dushimira abantu mwese mwaduhaye subscribe, dusaba abatarabikora kubikora kugira ngo namwe ibyo ducisha hano mujye mubibona gatanu ku kandi. Nta kindi bisaba usibye gukanda aho munsi ya video handitse subscribe, ugakora ku kazogera kari imbere yaho kitwa bell icon, nakazogera nugakoraho ibyo ducisha hano bizajya bikugeraho uko tubikoze. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana, murakarama.